الدين تحت هذه الآية. والفارق بين الإيمان والنفاق، والفارق بين الإيمان والنفاق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل، قامت النساء بالدعوة إلى الله عز وجل، وقام الرجال بالدعوة إلى الله عز وجل، وما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسؤولية بين الرجال والنساء في هذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى በዚህ ኃላፊነት አሉ ማለትም በጥሩ ማዘዝ በመጥፎ መከልከል፣ በዚህ ኃላፊነት ላይ ሁላችንንም አላህ ጀለ ጀላሉሁ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምትኮች አድርጎናል። ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተክተን በዚህ ኃላፊነት ላይ እንድንቆም አላህ አድርጎናል። አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ ዐኒል ሙንከር፣ በጥሩ ማዘዝ በመጥፎ መከልከል በዚህ ኡመት ላይ አላህ ያስቀመጠው ኃላፊነት ነው። ወንዶችንም ሴቶችንም የሚመለከታል። ይህንን ትዕዛዝ ይህንን ኃላፊነት አላህ ጀለ ጀላሉሁ ሲያስቀምጥ ወንዶችንም ሴቶችንም አልለየም። ሁሉንም ነው በዚህ ኃላፊነት ላይ እንዲቆም አላህ ያዘዘዋል። ሁሉንም ነው በዚህ ኃላፊነት ላይ እንዲቆም አላህ ያስገደደዋል። ለዛ ነው አላህ በቁርአን ወልሙእሚኑነ ወልሙእሚናቱ ባዕዱሁም አውሊያኡ ባዕድ፣ ወንድ ሙእሚኖችም ሴት ምእመናቶችም ከፊላቸው የከፊላቸው ረዳቶች ተሿሿሚዎች ወዳጆች ናቸው፣ በጥሩ ያዛሉ በመጥፎ ይከለክላሉ ይላል እና በዚህ አያ ላይ ሁለቱንም ነው አላህ የጠቀሰዋል። ልክ ወንዶች የሚፈለገው ኢማን የሚፈለገው የኢማን ደረጃን ለማሟላት ከዳዕዋ ፈላጊዎች እንደሆኑ ሁሉ ሴቶችም የሚፈለገውን የኢማን እርከን የኢማን ደረጃ ለማሟላት ከዳዕዋ ፈላጊዎች ናቸዋል። ልክ ወንዶች በዳዕዋ መቆም እንዳለባቸው ሴቶችም በዳዕዋ ላይ የመቆም ኃላፊነት አለባቸዋል። ለዛ ነው ኢማም አልገዛሊ ረሒመሁላህ በዚህ የቁርአን አያ ላይ ሲናገሩ ምን አሉ? አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ ዐኒል ሙንከር ላይ ያልቆመ ሰው አሉ በጥሩ ማዘዝ በመጥፎ መከልከል በዳዕዋ ኃላፊነት ላይ ያልቆመ ሰው በዚህ አያ ላይ ከተጠቀሱት ኢማናቸው ሙሉ ከሆኑ ሰዎች ጋር አላህ አይከላከለው፣ ከነሱ ሊሆን አይችልም ይህ ሰውዬ ያለ። ከዛሊክ አሉ ኢማም አልቁርጡቢ ረሒመሁላህ አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ ዐኒል ሙንከር ዳዕዋ ወደ አላህ መጣራት ይሄ ያሉ ፋሪቅ ነው፣ የሚለይ ምልክት ነው። ሙእሚንና ሙናፊቅን አሉ ኢማንና ኒፋቅ የሚለይበት የሆነ ምልክት ነው። ለዛ ነው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ዳዕዋ የጀመሩ ጊዜ በጭራሽ ይህን ኃላፊነት በመስጠት ለይተው አላስቀመጡም፣ ለወንዶችም ለሴቶችም አሉ። እሳቸውም ልክ ዳዕዋ ሲጀምሩ ሴቶችም አብረዋቸው በዳዕዋ ኃላፊነት ላይ ቆመው ነበር። الله سبحانه وتعالى أنزل في محكم التنزيل أعمال الهداية والتربية والتزكية للنساء إلى يوم القيامة، ووعد في هذه الأعمال التربية والتزكية والتطهير الكامل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر من أهمها ذكر الآيات والحكمة في البيوت. قال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا من أهم ما أمر الله سبحانه وتعالى به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكرن الآيات والحكمة في بيوتهن،
ولا شك في أن ذكر الآيات هو حلقة القرآن، وذكر الحكمة هو حلقة الحديث. ولنعلم جيدا أن هذا الأمر بذكر الآيات والحكمة كما قال المفسرون لا يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختصن بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الأمر بذكر الآيات والحكمة يعم الرجال والنساء جميع الأزمان والأدوار إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى وعد في هذه الأعمال شيئين مهمين، حيث قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والله سبحانه وتعالى أمر بهذه الأعمال بذكر الآيات والحكمة، ثم تكلف وتضمن بالتزكية والتربية لكل من يقوم بذكر الآيات والحكمة في بيوته إلى يوم القيامة. كما طهر الله سبحانه وتعالى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه عن الرجس والأنجاس والأدناس، كذلك يطهر الله سبحانه وتعالى جميع الرجال والنساء إلى يوم القيامة بذكر الآيات والحكمة في البيوت. هذا هو المقصود الأعظم من إقامة حلقة القرآن والحديث في جميع بيوت المسلمين. فامتثالا لأمر الله عز وجل يجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة من الرجال والنساء والعلماء والعوام أن يقيموا حلقات القرآن في بيوتهم. الله جل جلاله ለተርቢያ እንደዚሁም በኢማን ለመታነጽም ይሁን ለተዝኪያም ይሁን ከመጥፎና የወረዱ ከሆኑ ስነ ምግባሮች እንድንጸዳል፣ ከዛሊክ ደግሞ አሉ ሪጅስ ከሆነ ቆሻሻ ነገር ሁሉ ንጹህ እንድንሆን አላህ ጀለ ጀላሉሁ ሰበቡን በቁርአን ላይ አወርዶታል። ከዛሊክ ደግሞ አሉ ተርቢያም እንድናገኝ ተዝኪያም እንድናገኝ ተጥሂርም እንድናገኝ አሉ በጥሩ ባህሪ እንድንታነጽ፣ ከወረዱ ደግሞ መጥፎ አላህ ቢጠላቸው የውስጥም የውጭም ስነ ምግባሮች የጸዳን እንድንሆን አሉ። አላህ ከሚጠላቸው ውስጣዊ ከሆኑ ነጃሳ ከሆኑ ባህሪያቶች እንድንጸዳ አላህ ቃል ገብቶልናል በቁርአን ላይ አሉ። ከዛሊክ እነዚህም ነገሮች የምናገኝበትን ምክንያት አላህ በቁርአን ላይ ነግሮናል። ለዛ ነው አላህ ጀለ ጀላሉሁ በተከበረው ቁርአን ላይ ምን ይለናል? አስታውሱ ሴቶችን ቢሲገት ታሪክ አላህ ወዝኩርና አስታውሱ ይላል። ሴቶችን በቤታችሁ ውስጥ የሚወርደውን የቁርአን አያና የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ በቤታችሁ ላይ ተዋወሱ አስታውሱ ይላል አላህ። እና ይሄ አያ ወዝኩርና የሚለው አምር ይሄ ትእዛዝ አሉ ምንም ጥርጥር የለውም በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤቶች ብቻ ያጠረ አይደለም። ብዙ ሙፈሲሮች እንዳስቀምጡታል ይሄ ትእዛዝ በቤት ውስጥ ሐለቀቱል ቁርአን እንደዚሁም ሐዲስን በመማማር አሉ ይሄ ሶስት ነገር እንደሚገኝ ተዝኪያውም ተርቢያውም ተጥሂሩም እንደሚገኝ አላሁ ዐዘ ወጀል ለነቢዩ ሚስቶች ብቻ ወይንም በዛ ዘመን ለነበሩ ሙስሊሞች ብቻ ያጠረ ነው አላለም አላህ። ብዙ ሙፈሲሮች ይሄ አያ በየትኛውም ዘመን በየትኛውም ሁኔታ አሉ ኢላ ቂያም ሰዓ ይህንን አዕማል ለሰራ ሁሉ የሚፈጸም የሆነ ቃል ኪዳን ነው አሉ። ታዲያ አሉ ምንድነው ስጦታው አሉ ሁለት ነገር ነው አሉ። ሐለቀቱል ቁርአን ሐለቀቱል ሐዲስ በቤታችን ውስጥ ካለ አሉ አላሁ ዐዘ ወጀል እንደሚለው አላህ እኮ የሚፈልገው እናንተ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተሰቦች ላይ ሊያጸዳችሁ ነው የሚፈልገው። ከመጥፎ ቆሻሻ ከሆነ ነገር ሁሉ ሊያጸዳችሁ ነው፣ ቆሻሻን ነገር ሊያስወግድላችሁ ነው የሚፈልገው ይላል። እና አሉ ይሄም አሉ ይሄ ተጥሂር ይሄ ማጽዳት ከቆሻሻ ነገር ሁሉ አጸዳለሁ ማለቱ አላሁ ዐዘ ወጀል እስከ ቅያማ ድረስ ላሉ ሁሉ የሚቀጥል ነው አሉ። ለዛ ነው አሉ ከዚህ አያ ተመስርተን ሐለቀቱል ቁርአንን መመስረት በቤት ውስጥ የሐዲስን ሐለቃ መመስረት በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ግዴታ ነው አሉ። በእያንዳንዱ ወንድ በእያንዳንዱ ሴት እያንዳንዱ ዓሊምም ይሁን እያንዳንዱ ተራ ማህበረሰብም ይሁን
በቤቱ ላይ ሐለቀተል ቁርአን እና ሐለቀተል ሐዲስ መኖሩ ግዴታ ነው። وهذه الحلقات حلقة القرآن والحديث مما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم جهده ودعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه أول مرة وبعث في هذا العالم بالوحي الأول وتمثل أمامه جبريل عليه الصلاة والسلام، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي وبما أنزل عليه من الآيات إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي وبهذه الآيات إلى أحد من أصدقائه ولا إلى أحد من أعدائه، إنما ذهب إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فبين أمامها جميع ما صار وحدث معه وبينه وبين جبريل في غار حراء، كيف تمثل أمامه جبريل، كيف غطه، كيف أرسله، ثم قال له اقرأ إلى آخر الحديث، كما قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب الأول في كتابه الصحيح، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى بحلقة